Ngiyakwemukela futhi ngiyajabula ukuthi utinike njalo isikhathi sekuthola livi laNkulunkulu leli kukhumbuta ngemaqiniso latsinzana nempilo yakho le kungasiyo lephelela la na le kungasiyo nje yala la ufanana nemuntu losendleleni kungako lomhlaba ugcwele emathuna noma ungaya kuphi nemhlaba uyawukhanza kunemathuna leni ngoba asipheleli la kusengimusa nje wekuthi sibe ngala kwanyalo ngako ke asitithole tindzaba leti tawusisita siphile la kepha singalahlekelwa lithemba lekuyawuphila phambili. Asihlanganyele encwadzini yemaHebheru sahluko 12 verse number 2. Emehlo ethu angesuki kuJesu lo ngumsunguli nemphelelisi wekukholwa kwethu. Tinto letendekako emhlabeni tiyafuna kususa emehlo ethu kumuntu lomcoka kakhulu. Tinto letendekako tiyafuna kutsenga emehlo ethu asuke kuJesu. LiBhayibheli lithi uyindlela. Emehlo esuka endleleni uyaduka. Emehlo esuka kuJesu kusho kusuka eqinisweni. Mawusukile eqinisweni ungena emangeni. Livi lenkosi lithi emehlo ethu awangesuki kuJesu. Leni liyachubeka lithi ngenxa yekujabula labe kubekelwe Jesu waqinisela ngekwethwala siphambano wangete walinaka lihlazo laso wahlala ngesekudla sesihlalo sebukhosi saNkulunkulu. Asikhoni kunganaki tinto letingemahlazo ngenxa yekutshelwa ukuthi hayi ungalinaki lihlazo ngoba na Jesu siyabona ukuthi kunendvo leyamenda anganaki lihlazo. Ngila khona ngidawethula sihloko sami kule nkulumo lemfishane kulomlayeto lomfishane lesithi la ufike khona your destination is not your destiny, therefore endure your destination. Qinisela la sewufike khona nyalo ngoba la ukhona khona nyalo akusiso sephetho sakho. Angithandaza ukudla kahle leliqiniso babelo ngcwele ngiyakhuleka akube sibusiso usachaza ngamoya wakho longcwele leliqiniso libe kudla sibili kwemphefumulo wethu ngenkosi yethu lenjesu amen. Lapha Jesu simbona ethwala liBhayibheli lithi ngenxa yekujabula labe kubekelwe. Kusho ukuthi Jesu idestiny yakhe beyinenjabulo bekabekelwe injabulo beyikuphi lenjabulo beyisesihlalweni sebukhosi saNkulunkulu. Ngenxa yale destiny bekati Jesu ukuthi mine ngiwesihlalo sebukhosi, mine nginenjabulo lephelele. Lithi ke ngenxa yaloko waqinisela ngekwethwala siphambano. Siphambano was his destination but not his destiny. Siphambano ngula efika khona kepha akusiko la ephethela khona. Livi lenkosi lithi wangete walinaka lihlazo laso. Azange ethwale the shame that came with the cross. Phela uyabethelwa njengesigebengu lesikhulu
usemkhathini wetigebengu letende emacala. Kepha Jesu ngazi ukuthi ulenga lapha esiphambanweni akalinaki lelihlazo leni ngoba uyati ukuthi mine angipheleli la, mine akusiso sephetho nasi. Uthi awukhumbula ukuthi bebamngcunula, uthi awukhumbula ukuthi bebamhleka, uthi awukhumbula ukuthi bekangabukeki ethwele umchele wemanyeva angcunu, carrying the shame and the pain. Kepha iBhayibheli lithi azange esabe anake lihlazo ngenxa yokuthi kunento beyingakathinzeke emoyeni wakhe besingakethinzeki sephetho sakhe. I-destiny beyisheka impilo yakhe, kepha ayizange yasheka i-destiny yakhe. Nawe ungakhona kuqinisela ngesikhathi usethwala tindo letibuyathi ngemahlazo, tindo letibuyathi buhlungu, uma nje ungati liqiniso ngesephetho sakho. Kungaba ngiloko lengingakwembula ngelivi laNkulunkulu, kepha ngiyati ukuthi futhi uNkulunkulu unayo indlela yekwembula tindo letifihlakele kuwe ngesikhathi lesingiso uma utiniketa wena lithuba lekufuna sephetho sakho, ngoba waze wathi sephetho sakho lesihambisana neliqiniso lelivela kuNkulunkulu utawukhona kuphila etintweni lotawudibana nato nyalo noma tindo vele lese udibene nato. Mangabe ugibela ibhasi mawehle station sangakini usuke ubhadele vele, mawubhadala la bhasini usuke uthi uya estation thite, kepha le station kusuke kungasiyo i-destiny yakho, kusuke kuyi-destination. Ibhasi ikushiya la uya khona, kepha ayikushiyi la uwakhona khona. Kungako noma ngabe liyathuma noma ngabe liyana utawuthi ungehla ku-destination bese uyahamba uya ku-destiny. Kanjalo tingaba khona tilingo, tingaba khona tindo letingakuvimba talelive ubokwathi ukuthi atikuvimbi mahala kungenxa ye-destiny yakho more than your destination. Kunemuntu la eBhayibhelini longithamari lengicabanga ukuthi angaba sibonelo kuletimbili letinzathu lengaba nato. Tamari liBhayibheli liyasitshela mawufunza incwadi yaSamuel wesibili sahluko 13 kuthi le ntombatane yareyishwa ngubhuti wayo, wawuhlukubeta umtimba wakhe Tamari. LiBhayibheli liyasitshela ukuthi Tamari wakhala walila kumnakabo. Yebo, wangede wamnaka, wangede wangaba nenzaba Tamari nempilo yakhe. Kulomhlaba uyathanza kusikhuthuza lomhlaba, uyathanza kusishaya lomhlaba, uyathanza kusemuka tindo letiligugu lomhlaba lesikhathi lesiphila kuso. Kepha lokhu lokwendiwa ngumhlaba empilweni yethu akusemuki sephetho lesihle. Tamari emva kwekureyishwa ngubhuti wakhe, ake ngifunze naleli hubo laka 30 verse 5 litosinika lomcondo lithi, ngobe kuthukuthela kwakhe kuba kwesikhashana, kodwa umusa wakhe uhlala ukhona njalo umuntu asaphila. Tinyembeti tingaba khona ebusuku, kodwa ngakusasa ekuseni kube nenjabulo. Leli Bhayibheli aliphiki isikhathi setinyembeti, leli Bhayibheli aliphiki isikhathi semahlazo, leli Bhayibheli aliphiki isikhathi tebuhlungu, kepha lithi tinyembeti tingaba khona ebusuku. Nawe mangabe nyalo uva ngathi uphile etinyembetini ubokwathi ukuthi kusebusuku, mangabe nyalo kunelusizana lwekweswela lekuhluphekiswa ubokwathi ukuthi
kusebusuku. Kepha leli Bhayibheli aliphethe lapho lithi kodwa ngakusasa ekuseni kube kujabula. Ngakusasa ekuseni kube nekujabula. Simanga kusela noma ngibani, neluphuya liyaphunyelwa langa, njengaloku nenjinga iyaphunyelwa langa, nalohluphekile uyaphunyelwa langa, njengaloku nalongakesweli uyaphunyelwa langa. Lithi-ke iBhayibheli lenjabulo kodwa ngakusasa ekuseni, oh haleluya, ngakusasa emva kwalenhlupheko yesikhashana kunelikusasa lenjabulo. Naso sephetho lobusuku, it's a destination, ngila sewufike khona. Kepha njengalo ngibekise ngebhasi ukuthi ibhasi mayifika ku destination yakho isuke isho ukuthi sewuthudane ne destiny yakho. Mawufika kulesikhathi selusizi ubokwadi ukuthi isikhathi sakho senjabulo sesiyanqonqotha. Mawufika kulesikhathi sebumnyama ubokwadi ukuthi emva kobumnyama lilanga libese liyaphuma. Livile Nkosi encwadini yeMahebheru 11 lisitshela ngaMoses kuthi kuverse number 24, ngekukholwa Mose asakhulile wala kubitwa ngekuthi uyindvodzana yendodzakati yaFaro, wakhetha kuhlupheka nesive saNkulunkulu kunekuthi jabulisa esonweni kwesikhashana. Kulethi khathi lesiphila kuto siyadzinga kubona tindo tesikhashana against tindo taphakathe, tindo letithwele injabulo yesikhashana, ingadimulo yesikhashana. Mose wakhona kubona ukuthi ingadimulo nekuhlonishwa bekakuthola abitwa ngendodzana yendodzakati yaFaro. Bashaya saluthi kuye, bamvulela ngisho angafuni kuphuma, bamphe emandi ngisho angakomi, bamphe kudla ngisho angalambi, bamethela imoto ngisho angayinzawo. Wabona Mose ukuthi noma ngingahlonishwa kanje kepha kwesikhashana. Wabona ukuthi this is a destination but not a destiny. Wabona ukuthi ake ngikhethe bantu lenyalo, i-destination yabo ithi bayahlupheka, i-destination yabo ithi bacinzetelekile, kepha i-destiny yabo inengadimulo leyedlula naku labakuko nyalo. Beketelela, mangabe unalo lwati liqiniso ngesephetho, uyakhona kubeketelela kuqinisela ngenxa yesikhashana lowedlula kuso. Lithi verse 26, wabona Moses ukuthi kwethukwa ngenxa yaKristu kwakungumcebo longcono kunemcebo waseGibhitha, ngobe phela abebheke umvuzo. Kusho ukuthi lo mhlaba unemcebo wawo, kepha lo mcebo walamhlabeni awudefine umcebo wasezulwini. Letindo tingasididi kungendeka ufunisise letindo letingumcebo walamhlabeni, kepha ulahlekelwe ngumcebo wasezulwini. Uma ngabe utawukhona kungalahlekelwa ngulomcebo wasezulwini, hlolisisa ukuthi yini umcebo lonawo lobekelwe wona ngoNkulunkulu. Lo mhlaba uyafuna siyekele tindvo taphakathe ngenxa yemcebo losiniketa wona. Ngikhumbula indvodzana lenzala encwadzini yaLuka sahluko 15 kuthi lendvodzana lenzala mayingafune kungena ephathini yekubuyisa indvodzana beyilahlekile, babe waya kuye
makafika amncenga ukuthi akangene watshela babe wathi babe mina ngusebentele kepha sola unginiki lutho maye abamnanze magama ababe makathi mntwanami angidzingi ukunika ngoba konke lokukwami kungekwakho sidzinga kwembuleleka kuNkulunkulu ukuthi mangabe kukhona la ngakanginiki kona ngakuphatha kusho ukuthi ngilabone kukahle ukuthi kube kwami but kube ngilokuphethwe nguye sicebe kakhulu uma ngabe simati babe wethu ukuthi konke lokukhona ukuthi weli yena kwasho bantu konke lokukhona uma ngabe kukwakhe babe kusho ukuthi kungekwami la nganginiki kona babe nyalo akusho ukuthi akusiko kwami kusho ukuthi ungiphathele nami kumele ngu-enjoye ngale ndlela yena labona ukuthi ngaku-enjoya ngayo. Uma ngikhumbula futhi ke kunendzaba yaDavide lengifuna kusondzela ngayo ekugcineni encwadzini yesibili yaSamuel sahluko 12 lapho khona Davide ugulelwa ngumntwana. Mawufunza kusuka kuverse 18 lithi kwathi ngelanga lesikhombisa lo mntwana wakhe wafa. Tingceko taDavide tesaba kumtshela ukuthi umntwana sewufile ngoba taticabanga tithi ngesikhathi lo mntwana saphila sakhuluma kuDavide akazange asilalele pho singamtshela kanjani ukuthi lo mntwana sewufile angahle ende indvo lebuhlungu. Davide wabona ukuthi kukhona tingceko takhe letati kuhleba wavele wabona ukuthi lo mntwana sewufile wabuta wathi lo mntwana sewufile yini davuma tathi yebo sewufile. Verse 20 Davide wasukuma phasi wathi kube ageze agcobise anjinje netimpahla takhe wahamba waya endlini yasimakathe wafike wakhonda wabe sewuya endlini yakhe wabacela ukuthi bamnike kudla wadla. Davide kunengi lesingafanekisa impilo yethu naye. Sithola ukuthi Davide wafelwa ngumntwana wazila wathandaza but he could not sustain this life. Azanga khone kuyigcina impilo yemntwana wakhe yaphunyuka. Uma besingabuka ngalolunye lwimi besingathi wehluleka. Davide wafunza ukuthi kunetinto kulomhlaba le imetamo yakho ingeke itigucule. Le even how much sincere you may be kunetinto longeke utigucule kulomhlaba. Davide liBhayibheli lithi azange afune tinto langakakhona ukutishintsha tidefine impilo yakhe. Wafuna Davide kubamba aqinisele ngesikhathi alahlekelwa, aqinisele ngesikhathi isimo singashintshi, aqinisele ngesikhathi kunekufa. Wakhona kuqinisela that moment. Why? Ngoba bekade ukuthi there is another possibility. Bekade Davide ukuthi there is a greater possibility. Akazanga afune kumema abantu ukuthi bete batohlala naye balile for the rest of his life. Alilela into lehlulekile kuyo kuyigcina. Nawe ungavumi into lowehluleke kuto. Kungabe kusekukholweni kwakho la uhambe wehluleka khona, kungabe kusemsebentini, kusebhizinisini, kungabe kusemendweni. Ungahambi ungavumi ekwehluleka kwakho kudefine impilo yakho. Ungahambi ulandze abantu labatakulilela ngesimo lo lesikuvelele longakati planeli wena. Davide liBhayibheli lithi wathi kube ageze
indlela leya define Davide wasukuma wageza, wasuka luthuli lwengoti, wasusa luthuli lwengoti, watesula luthuli lebelumthelile lwengoti, wageza, wagcobisa, washintsha timpahla takhe, wahamba waya endlini yasimakadze. Ay mzalwane titsinzithe, for this moment is not your destiny. Lesikhathi lofike kuso akusho ukuthi sesephetho sakho. Mangabe bewugijima endleleni wawa, akusho ukuthi sale ulanza iwardrobe, ulanza timpahla, ulanza igrosa uthi hayi ngizohlala la ezibuya inkosi. Mangabe uwile sukuma utitsinzithe. Mangabe budzeni bekungahlanganyeli kumbe nalamanye emakholwa sekukuvalele kulelinye likona wambinjeka, vuka sukuma utitsinzithe mntwana nasekhaya. Lithi iBhayibheli Davide ekubeni afelwe, ekubeni angakhona ukushintsha tintfo, wavuka wasukuma washintsha timpahla waya endlini yasimakadze. Yebo kulesikhathi akuyiwa nanasemasonveni, kumbe uyathi ungatilaya ngoba kude lotsite umuntu ayedwana ngete aya endlini yekukhondela, kumbe kusikhathi lesi kuthi sewuke nje ubuyise umoya lotsite empilweni yakho ngekuthi usukume ugcoke ngathi uyesonveni. Kude lotakuncanza mawungena egedeni lasesonveni lakho ufike uthi hayi ngitile nje, uthi ngajabula la ngiya endlini yasimakadze, ngiyakholwa kunema memories la ngabuya empilweni yakho ngekuhamba nje uyothamela umoya wangakhona. Ngiyathi ukuthi lisondvo akamele libe sithixo, kepha ngitsindwa indlela Davide uNkulunkulu beka number 1 ngayo kuye. Kuthi emva kwekugcoka, emva kwekuswenka, wahamba waya endlini yasimakadze, wafike wakhonda, wafike wakhonda. Kunento lekumele ukuthi ingakulahlekeli, kukhonda uNkulunkulu. Kunento lekumele ukuthi ingagcini ilahleke emithanjeni yakho. Uyasibona esikhathi lesi kungenteka kube netintfo lekumele ukhonde ngato ngetipho takho, ngeminikelo yakho lekumele ukhonde ngayo lengagcini ilahlekile emithanjeni yakho. Davide wathi angeke ngivume idestiny, angeke ngivume lesimo le destination ibe idestiny. Angifuni kwenda lesimo lengiphila kuso sidetermine ukuthi mina sengidawuphila kanje, kepha I want to find my way to my destiny. Wahamba Davide waya ukhonda endlini yasimakadze. Lithi iBhayibheli wabe sewuya endlini yakhe wase uthola kudla. Indlela leya ku destiny yakho iyabita ukuthi ukhumbute nemizwa yakho ngetinto letimnanzi, ngetinto letinhle kuwe. Noma ngabe awusakhoni nekukudla, uma ngabe nje ungakubuka kumbe ulahlekelwe iappetite ngenxa yesimo lowedlule kuso, kepha ake nje sewuthi khumbute leto tinto letikhala kamnanzi. Mangabe bo Schweppes bo sparkling labakhala kamnanzi, awuve nje sikotela sakhona sikhala sithi chwephu, kuze kuthi kuvuswe sephetho lesihle empilweni yakho. Ungavumi sitha sikwende ube sigcila se destination. Ungavumi sitha sikwende sigcila sesikhashana lokuso. Akavumanga Jesu. Kungako liBhayibheli lithi waqinisela walethwala lihlazo, ngoba leli hlazo Jesu walibona ukuthi yindvo yesikhashana. Kwangathi uNkulunkulu wemusa angakupha inhlakanipho ukhone kubona tintfo liso lelingeke likhone ukuthi bona, ukhone kuva tintfo indlebe lengakhoni kutiva, kepha tintfo lolungiselwe tona nguNkulunkulu.
ubone kwedlula ungaluthwa kunati into leti khona tesikhashana letinebukhati besikhashana. Kwangathi uNkulunkulu angakupha inhlakanipho ukhone kubona tintfo letinevelu yaphakade, longatinika sikhatsi sakho utinike umcebo wakho utiqoshe ngemandla akho onke esikhundleni setintfo letingenayo eternal value, longathi mawutiqosha ukhanze ukuthi ingadimulo yato iphelile. Buhle bato buyashintsha bunjengefashini, buyafika bedlule makuphela umnyaka sekuphelile buhle bakho. Kwangathi uNkulunkulu wemusa, khumbula lokho akadzeni bekunetikali, ngathi uNkulunkulu wemusa ngakupha sikali sakamoya. Bekunesikali lokho kadzeni mawuhamba uyawuthenga shukela, bamthele kuloko labamthela kuko bese babeka sikali, kuze ukuthi mangabe uthenga shukela wa20 wemalangeni kube akaleke kahle alingana angilesisindvo vele salo 20 wemalangeni, kuze kuthi ungakhiphi 20 wemalangeni kani sisindo salendo bese bita 5 emalangeni, noma ungakhokhi 20 wemalangeni bese umnikati uyashona kani lento idzinga 50 wemalangeni. Kwangathi uNkulunkulu wemusa angakwendela lo musa ukhone kuba nesikali sakamoya, ukhone kubona tintfo longaspenda your time and your treasure kuto ngetulu kwanati tintfo tesikhashana. Jesu walenge esiphambanweni kulelo hlazo angcunu ashayiwe agcwele ingati wathi I don't mind to endure the shame. Why? Ngoba ngiyathi ngilungiselwe isihlalo. uNkulunkulu wemusa akube njalo kuwe, nawe ulungiselwe tintfo letinebuhle lobungabhubhi, buhle lobungapheli. Kepha kuyabita inhlakanipho, kuyabita umoya waNkulunkulu kuze wehlukanise. Akube njalo kuwe, wena lokholwako. Ingozi ayikwethwale, ingozi ayikwembulele, ingozi ayikwende ube ne-appetite ngetinto letingabonwa ngeliso lenyama, kepha letigcwele inkadimulo yaphakade. Bese mangaba uzange wasenda sinqumo sekuthi nikela enkosini, bengacela kube sikhathi lesi nawe sekuthi ukhethe kuthi no, I cannot waste my life on temporary things, ngifuna tintfo taphakade. Yenda nasi ivumo nesinqumo uthi Nkosi Jesu, ngiyakholwa ukuthi wena indodana yaNkulunkulu lesipho semusa kimi, ukuthi mangikholwa nguwe ngibe nekuphila lokuphakade. Alibongwe ligama leNkosi. Babe longcwele, ngiyabonga ukuthi wena uyakwati kwenda lokungedulu kwalesi kucelako nalesi kucabangako kuze kukhadimliswe ligama lakho. Ngiyabonga ukuthi utawutendela lokho lokungedulu lebe kungendiwa ngimi nakulesikhathi ngamoya wakho longcwele losebenta lokho lokuligugu lasezulwini manje kuze kube phakade. Amen.